Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inda ibasa ti Colosas Kapitulo 3, versikulo 19. Lalaki, ayaten nyo dagiti asawa yo, kat di yo rangranggasan ida. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Maturog kayo, nanang. Rabiin. Awan pa di amam anak ko, saan pa yasimangpat? Apay lang nga urayon yun ni tatang. Di yulatan baybayan. Sumangpat tulatan ano kayat na? Karen, Pasensya kayo, nanang. Ngam talaga ang masurunak ka ni tatang. Saan lang arudan ang makatulong kada tayo, taday tala agbalbalyudong kan agbarbartak ti aramidan na, santo no sumangpat, apaan na kayo pay? anak ko. Tirigat na, kabilan na kayo pay iti uray la, no kasta mabartak a sumangpat. No, apay ngamin adi pay la. Karen, saan mo nga ituloy ti kayat mo nga ibaga? Nanang, Laglagi pam nga amam day chay. Orean niya pa'y ti kababalin na. Iso ti amam, kat saan ka na itao dito'y lubong, no saan agapukan ko na. Rumwara kon, Ignacio, makamukan dito'y balay. Agoray ka. Apay, Ba't siya nakiti-kwartak ta ka sa pulak? adtoy. Sangagasot a pisos. Day talang amin. Anyang iti magatang da iti sangagasot a pisos. Kurang pa paggatang da iti sabidong aramatik ken ka, danga! Ignacio. Nayunam da itoy, no di mo kahit nga tugtog ka dito lamisan, buisit ka. Kuha nga amin, Ignacio. Umdas laangan apagatang ko kadagiti ilakok ti kwarta nga igam ko ita. Ignacio, di na ko makabilan. Pangasin. No di mo kaya't akabilan ka. Itad mo kanyak dami na kwartam. Yigman! Nakapasyar ka mat, apok. talaga adituyak ang naglayon kalpasan ti klasik, Lola. Jak ngamin kayat ti agdiretso ijay balay. Tama nga no adda ijay ni tatang. Nay, anya ko matidakas na ngay no adda ijay ti amam. Masuruna ka mangkit kita iti rupa na, Lola. Anya, ay, apay akas tamot tan ti ibagbagam, apok. Saan arumbang dayta nga ibagbagam iti amam? Masurunak ngamin at talaga ka ni tatang. Agasamot ngamin tanagalas ti ugali na. Awan pa'y serbina nga adigi ti pagtaengan. Anya, Dayta ti agpayso, Lola. Kagurak ti amak. Gapo iti kinaalas ti ugali na. Apay adi ka nagangkat iti bukod mo alako, Marlene. Apay nagpatangdan ka laangan nga aglako dita pwesto ni Rebecca. Tonya, Sayang mati matubom no bukod mo kumaalako ti lakom. Manumit laangan nga iti itangdan kan ka ni Rebecca iti agmalem apa naglakom iti pwesto na. saan abalen? Tinapatag, adalat tamat gadak nga oray kaskasano. Nga uray tangdanan nakalaang ni Rebecca iti sangagasot. Sayang ti aldaw mo, Marlene. Sayang ti dakdakkel ko maamat gedam. Pards, ano no? Mabitintan sa mo titin, inuman ta. San Pards? Makita mo na ito eh. At damat gayam kwartam, pari Ignacio. Talaga mo't niya. Abay, anyat pa nagkunam kanyak? Por? Saan mo ta, Pards? Iso nga ginom talat ta Pards. Agran nagday ti arak. Kakaiso na nabuslon ita ti paginom ta. Agbar tagtagit de. Lola, nag-text akon ka ni Nanang. Umyanak kita diti balayo, ha? sige lat ta, apok. Adamot silid mo dito ibalay. Angam kasanon nga iti klase minton bigat.
Alla ni Lola. Sabado inton bigat. Awan ti klase. Sa anak pa'y mat ako leyo. Tapno aglasi ako maiti Sabado. Nay, wan gayam anya. Umyanak dito'y, Lola. Katwan ay naapok. Kay kayat kun ano umyan ka dito'y tapno adda kadwak. Amo mat nga agmay maisaak dito yan. Taawanan day dilulom. Ay na, Lola. Numabalin la ko ma. Dituyak laangan nga agnaod. Iso na laang tamasyanak ka ni Nanang. Apay. Nakarong amin ni Tatang. Sadut lang arudan kan awan ti Serbina. Kanayon pa'y akabilan na ni Nanang. Uston, Ignacio. Kasyan na ko, ma. Uston. Danga ka talaga. Agasam tapag sila nakit din itinayalambong o guti kamote. Danga! Uston! Day talang amin tinatdanat gadak. Itinagmalam apanaglako kiti pwesto ni Rebecca. Di bagam kit talaga danga ka! Buisit ka, babae! Awan ti Sirben! Ala, pumanaw kay ti sangok. Sa mga nan niya pa'y ti maramit ko. Saan ka kaya't makita? Danga! Anyan ti kasta alangam, Nanang. Limumboy matanday takan nigid apingping mo. Karen, anak. Kinabil na kamanan ni Tatang. Saan? Saan, anak ko? Saan mon akaluban tinaalas nga ugali ti amak, Nanang? Talaga nga awan asinakan ka. Idaro mo ngamin, tapno mabaludan. Karen. Ipapulis mo ni Tatang, Nanang. Tapno aggibusan ti kalbaryom itidan, Nana. Ipabalod mon. Naimbag tanaranaan ka, Ignacio. Apay ayan, Nanang. Una yan aramidam iti anak ko. Inaramid mo manan apanching bag. Anya launay ayat ipakabasbasulan ti anak ko kan ka. Taapay akanayon mo abugbugan. Mabalin ka din, Nanang. Parikot mi nga gasawa day jay. Saan kayo kumamakibiyang? Anya parikot yung agasawa nga ibagbagam. Sika ti agdadata aparikot dagiti agina. Naglaing kayo mo na sumaw, Nanang. Talaga! Nangruna kat anak kan apukok dagiti masaknan. Nagadong amoyo. Dita kayo manlangan. Di mo ibusan ti pasensyak si ka Ignacio. Tanod dada ka sa mapasamak iti anak ko. Palungsot ka iti pagbaludan. Dandan ni do alawas asaan ka ngay may naglako, Marlene. Adda nga minapatid nga inasikasok ton niya. Adan sakit di sa bali arakit mo Ang mga nadamatan sa bali apag sa pulam. Awan mat. Amumot aday to'y laang panaglako diti palingki ti kakaisuna apag sa pula. Kasta ka de. Kunaklakit din no nakasapol ka iti sa bali adakdakil apang gadam. Agasam nga minta dandan ni do alawas asaan ka nga imay manin naglako dito. Kasi tinakunakon to niya. At dalaang napatag nga inasikasok. Mani po dita. Jakon kaya't amapan ka pa ijabalay ni Bakit Trimming, Unay kayon, Tatang? Bakit riming kun kunayulatan iti ina ni Nanang? Kan, apay aparitan dak amapan ijebalay ni Lola. Gaputa jak kaya't amapan ka pa ijaayan ni Bakit Trimming. Anya manen ayat ti parikot mo, Tatang. Apay akas naman ng tijaryo. Nakainom kayo manwano saan, talaga anaalas ti ugalyo. May saka pa'y danga. Sige! Sige! Padasan dak akabilan, Tatang, taydarom kayo! No di na kayo maiturad nga ireklamo ni Nanang. Siyak ti mangireklamo kada kayo. Sige! Padasan dak akabilan. Tapno adda pang gapwak amang ireklamo kada kayo. Saan mo lata ko man nga ingkaskaso di amam, anak ko? Kasano adyak ikaskaso ngay? Kat nalabasan, Nanang. Karen, anak. Agyaman kit di Tadi na pinatuloy tinangkabil kanyak.
Tano pinatuloy na. Talaga nga ireklamo. Ha? Tinasayaat nanang. Maturog tayo kit din. Saan yun nga orayan ni tatang? Alan, anak ko, maturog kan. Urayag di amam. Tama nga no nakarkaro ang makaungat no jak urayan. Siya ko. Marlene! Adan ti amam. Ala, Marlene! ingkan ijesilin mo, Karen. Siya kun ti makam mo iti amam. Nangan ka din, Ignacio. Oy, danga! Di ka man kundi sayat kanyak, buwisit ka. Ha? Amo ka nagipulong ka ni Bakit Remeng, iso pinagsasawanak. Ayop ka. Anya? Ni, saan? Danga! Ignacio, pang-aasim ko ma. Di nakabilan. Maasi ka kanya. Anyasan? Ikog talaga kit di... anya ngay, di nadalab kan, ayop ka. Anya di mapaspasamak! Ha? Diyos ko! Ninanang! Agdardara ti ulo na! Anya tinaramid mo ka ninanang! Awanan ka itibain tatang! Talaga anagalas ti ugalim! Aayop ka talaga si ka Ignacio. Iti ka nito asaan ang makalasag ti anak ko. Gapo iti pan na kaito pati ulo na iti iking tilamisaan. Talaga ang malungsot ka iti pagbaludan. Nanang, saan ko ngayon gagara ti amin? Anya saan? Ayop ka. Sadot ka lang arudan, patayang paygayam ti anak ko. Nanang, Agsagana ka. Diyak to palabsan da ito'y anapasamak. Saan, Apolos? bakit? Asikasumo mo din sangbat ko amakan. Juan Ignacio, ngam itimplaan ka pa'y iti inumam. Syaklatan Marlene, jak kaya tamabannog ka unay. Unayin ti kasta nga ibagbagam. Agpaisot ibagbagak bakit? Ipatpatag ka. Kat jak kaya tamapukaw ka kanyak. Ignacio, Naamiris kong tami na bidot ko, Marlene. Naimbaglangan ta sana pinatuloy ni nanang mo tinang idarom kanyak. Iti na ipakpak ti ulom iti iking tilamisahan. Gapo iti panang kabil ko kun ka. saan ko nga itulok nga ipabalod na kaninanang. Gapo ta ipatpatid ka unay, Ignacio. Ipatpatag ka mat, Marlene. Kat sapay la ko mata mapakawan na kadag iti nagbasulak iti. Nang runa ti dandani pa nagnangabit mo ken ni patay. Gapo iti naalas nga aramid ko. Napalabasan da iti, Ignacio. Lipaten tan. Tinapatag kat nagbaliw kan. Kat mangrugrugi tayon ang mga barwanan. Umdasan kanyak dayta. Kat kas iti nakunak. Ipatpatag ka. Oray siyak, Marlene. Ipatpatag ka unay-unay. Kat agbaliwak para ken ka. Ken iti anak ta. Napno iti panubok ti biyag ti agasawa. Depende lang nga dayta no kasano asarang tanda tapno mataginayon ti pinnateg ken kinaornos ti panagbiagda. Bueno papagayam ditan tinaggibusan ti maysapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.